Yes, ijoro ryiza nshuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho dukurikira uherereye, nyaboneka nta kindi rero wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu. Nihuse cyane ndaza kuba ngenda ngaruka ku makuru yacu, aho turaza kuba tugaruka ku bitero. Ibi ni ibitero byabaye hano by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo byibasiye agace ka Karingi ndetse na Bidengu, bihitana ubuzima bw'abaturage batari bakeya, dore ko akanya ku kanya hakomeje kuba hagenda hakwirakwira amakuru menshi cyane yemeza umubare w'abaje kuba bagenda bagwa muri ibi bitero, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nerekeza n'ubundi kuri Generali Nyakarundi, yaganiriye n'umugaba mukuru wa FACO, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Mu Burundi kandi ambasaderi yagwatiriye impapuro z'indege ya perezida w'igihugu cy'u Burundi, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano muri Minembwe, haravugwa ibitero bikaze mu bice bituwe cyane nka Gakenke ndetse na Rugezi, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Adaciye ku ruhande, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abafite ubushobozi bwo kutugirira nabi ntibazabaho igihe kirekire. Perezida Paul Kagame yaje kuba agenda yibasira bimwe mu bihugu byagiye bifatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse anashimangira yuko bitazatinda ariko bikaza kuba bigenda birangira mu gihe gitoya, nk'uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yazaga kuba agenda abigarukaho. Nyaboneka kuva ku munsi w'ejo nibwo hiriwe ibitero simusiga. Ibi bikaba ari ibitero byabaga hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bihangayikishije cyangwa se bihuriza hamwe abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bitero bikomeza kuba birushaho kuba bigenda byiyongera umunsi kundi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maginga ya ibintu nago byoroshye cyane mu bitero byabaye kuva ku munsi w'ejo, nkuko turaza kuba tugenda tugaruka ku bitero by'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo byabaye hano muri Karingi ndetse no mu mihana igiye itandukanye, byatumye abaturage batari bakeya basiga ubuzima. Muri iri joro ryo ku uyu wa kane itariki ya 14 Gicurasi, guhera saa moya za mu gitondo kugeza nimugoroba, ingabo z'ihuriro z'ubutegetsi bwa Kinshasa zikaba zaragabye ibitero by'urugomo byibasiye uturere cyane tuwe n'abaturage beshi cyane. Ibi ni ibitero by'ubugizi bwa nabi byibasiye abaturage b'abasivile, bihitana ubuzima, bitera guhunga ku bwishi, bisenya amazu n'ibindi bintu, nk'uko byatangajwe na M23 uko yazaga kuba igenda ibishyira hanze. Mu itangazo rya M23 yongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza nkana politiki yabwo yo guhonyora amasezerano n'ibyo bwiyemeje kubera kwizera, kurinda no guceceka no gushyigikira umuryango mpuzamahanga, nk'uko byaje kuba bigenda bijya hanze. Mu itangazo rya M23 yongeye kwibutsa ndetse inamenyesha yuko itazihanganira ndetse kandi ko idateze kongera kurebera ibikomeje kuba bigenda biba ahangaha ku baturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane dore ko ibitero uko umunsi ugiye ushira ari nako bikomeza kuba bigenda byiyongera hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande hano kandi nubwo ibi biri kugenda bivugwa, ibitero bikaba bikomeje ahangaha mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri iyi misozi miremire y'Umurenge. Kuva mu masaha ya kare havuzwe ibitero bikomeye cyane mu bice bya Gakenke ndetse na Rugezi. Ibi ni ibitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa, rikaba rivugwa ko kugaba ibitero bitandukanye byateguwe hamwe mu bice bituwe cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko bitangazwa na M23 mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane itariki ya
14 Gicurasi 2026 guhera saa 12 za mu gitondo. Ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero simusiga byibasiye uturere dutuwe cyane two muri Karingi, Gakenke, Bidegu ndetse na Rugezi muri Minembwe hakoreshejwe ingabo zo ku butaka, imbunda nini, drone za kamikaze ndetse na kiti 6 indege zirwanye za Sukhoi Su-25. Ku rundi ruhande kandi itangazo rikomeza rivuga ko kandi ubwo ryashyirwaga ahagaragara mu masaha ya saa sita, indege za drone zari zikomeje kugenzura uduce dutuwe cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu indege zitagira abapiloti za CH-4 zirimo zirazenguruka kandi zizenzura uduce dutuwe cyane muri Masisi, Rucuro ndetse na Karehe. Itangazo rikomeza rivuga ko bigaragara ko hiteguwe ibitero bikaze muri ibyo bice, ariko ko ibyo bitero byibasira abenegihugu bidashobora kwirengagizwa cyane cyane ku ruhande rw'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku rundi ruhande kandi hakaba hagenda hagaragara umunsi ku wundi ukwitana ba mwana kuri ibi bitero bikomeza kuba birushaho kuba bigenda biba byinshi ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko yaba uruhande rw'abarwanyi ba M23 ruhakana ibi bitero ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba ziri guhakana ibi bitero bikomeza kuba bigenda biba umunsi ku wundi hano kuri ubu butaka. Ni mu gihe nyuma y'uko hagiye hatambuka ibihano byinshi byagiye bifatirwa igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko hagiye hatambuka ibihano byinshi byagiye bifatirwa abayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, Perezida w'u Rwanda yaje kuba agenda atangaza ko abafite ubushobozi bwo kutugirira nabi ntibazabaho igihe kirekire. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomoza ku bihano bya Amerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutazacika intege kubera ibihano n'igitutu mpuzamahanga, ashimangira ko abafite ubushobozi bwo kugirira abandi nabi batazabaho igihe kirekire cyo kwishima kuba bakandamiza. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kane ubwo yiri mu nama ya Africa CEO Forum iri kubera i Kigali. Ni mu gihe hashize igihe umwuka utifashe neza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibihano ziheruka gufatira bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Mu mezi ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ibihano ku bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda zibashinja kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahakomeje intambara ihuza ingabo ziri ku gihugu ndetse n'umutwe wa M23 ari ukomeza kubugenda ushinjwa ko ukorana n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwakunze kwamagana ibyo birego ruvuga ko rushinja ibibazo by'abaturutse hakurya no hino kandi bidafite aho bihuriye. Rukaba ruvuga ko rushirajwe ishinga cyane cyane no kureba cyane cyane Kongo ifite imikoranire n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR yakoze jenoside yakorewe abatutsi. Perezida Paul Kagame akomeza ku bihano Washington yavuze ko ibihano bishobora kubabaza, ariko ko hari ibyo igihugu kidashobora kwemera gukora kugira ngo kirinde igitutu. Yagize ati ntabwo ndigera nemera gutsindwa ndetse no mu bihe bikomeye kurushaho. Ibi si ibihe bibi cyane nk'ibyo ariko yego birababaza nta gushidikanya. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihano nta kindi biba bigamije usibye gushyira igitutu ku gihugu cyabifatiwe, ariko ko ibyo bidakwiye gutuma ibihugu cyemera ibyo kidashyigikiye. Yavuze ko kandi u Rwanda rufata ibyemezo rushingiye ku nyungu zarwo z'igihe kirekire, kabone niyo byaba bisobanuye kwihanganira ibihano cyangwa igitutu cya diplomasi. Yagize ati ariko ntekereza ko twababara kurushaho iyo tuza gukora ibyo dukora.
bityo buri gihe agomba gupima inyungu n'ingaruka. Perezida w'u Rwanda kandi yongeye kwemeza ko ibyo yise ikintu kitari cyo bishobora kugira ingaruka zikomeye mu kurusha ibihano ubwabyo. Yungamo ko abafite ubushobozi bwo kugirira abandi nabi nabo badafite igihe kirekire cyo kubaho. Yagize ati mu by'ukuri kwemera ikintu kitari cyo bigenda cyane kurushaho, aho niho turi ubu, ariko ibyo byose amaherezo birarangira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse kandi n'abafite ubushobozi bwo kutugirira nabi ntibazabaho igihe gihagije ngo bishimire inyungu zishyigikiye kugandamiza abandi no kubatera buke batanga cyane cyane kubatera kuri buke. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanagarutse ku mubano w'ibihugu bya Afurika n'ibihangange byo ku isi, asaba ibihugu bya Afurika kurushaho gukorera hamwe aho guteza ibisubizo biturutse hanze y'umugabane wa Afurika. Yagize ati ntekereza rero ko buri wese muri twe nk'ibihugu bya Afurika kandi ari cyo gihe cyane cyane icya mbere cy'ingenzi ni uguhuza imbaraga zacu. Dushobora gukora byinshi kugira ngo Afurika itere imbere. Yasoje agaragaza ko Afurika ikwiye kugira icyizere no kudaterwa ubwoba n'ibihugu bikomeye. Yumvisha ko bifite ijambo rya nyuma ku isi. Ati ntimukite ku bubasha bw'ibihugu byiyumvisha ko bifite isi, ijuru n'ibindi byose, nk'uko tuza kuba tugenda tubigarukaho mu gihe ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twazaga kuba tugenda tugaruka ku ndege y'igihugu cy'u Burundi. Indege ikaba yaraheze i Madrid hano mu gihugu cya Espagne, aho imaze imyaka iparitse kuva muri 2015, aho iyi ndege navuga ko ikomeje kuba igenda iba aha abarundi benshi bakomeza ko bagenda abibaza ku cyaba gituma iyi ndege idahaguruka ngo yerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo cy'indege ya perezida w'u Burundi imaze imyaka igera kuri 10 i Paris Madrid muri Espagne gikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko hamenyekanye amakuru avuga ko inyandiko z'ingenzi zayo zafashwe n'uwahoze ari ambasaderi w'u Burundi muri Afurika y'Uburengerazuba, bamwita Chifu Ediare Bachomo, asaba ko abanza kwishyurwa amafaranga avuga ko leta imurimo. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Gulfstream GIV ifite nimero ya 9 UBKB yoherejwe mu gihugu cya Espagne mu mwaka wa 2017 kugira ngo ikorerwe igenzurwa kugira ngo harebe ikibazo cya tekinike yari ifite. Icyo gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwahaye Chief Eider inshingano zo kuyerekeza no kuyikurikirana ibikorwa byayo. Amakuru aturuka mu nyandiko za email zijyanye n'igurwa ry'iyo ndege mu mwaka wa 2014 agaragaza izina rya Chief Eider mu bantu bakurikiranye icyo gikorwa. Bumwe muri ubwo butumwa bwoherejwe kuri General Aregeme Bunyoni wari ukuriye ibiro bya Perezida Pierre Nkurunziza. Nk'uko ayo makuru abivuga, igihe iyo ndege yageraga ku kibuga cya Carto Vionto i Madrid, Chief Eider yafashe inyandiko zose zayo mbere yo kubimenyesha abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Burundi. Kuva icyo gihe iyo ndege yakomeje kuguma i Madrid idakora kubera kubura inyandiko ziyemerera kuguruka no kwimurwa aho iri. Bivuga ko uwo wahoze ari umudiplomate yasabye ko yabanza guhabwa amafaranga menshi leta y'u Burundi imurimo mbere yo gusubiza izo nyandiko. Uretse kuba yari ambasaderi muri Cote d'Ivoire no muri Afurika y'Uburengerazuba,
Chief Eida yari umuntu wa hafi wa perezida Pierre Nkurunziza ndetse ngo yanamukoreraga inshingano zidasanzwe ziteze zihembwa uko abyifuza. Mu kwezi kwa Mata ushize perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ko ubutegetsi bwe bukomeje kugira ikibazo cyo kubona umuntu ufite inyandiko z'iyo ndege. Yagize ati iyo ndege igomba kuva i Madrid ikajya mu Bwongereza, ntishobora kuva i Madrid idafite inyandiko kandi ntituri kubasha kubona umuntu uzifite. Aya magambo yatumye impaka nyinshi cyane kuri perezida w'u Burundi, cyane aho abantu benshi bakomeza kuba bagenda bagaruka cyane banibaza